Sate udang ada 2. Oh my god. Sumpah. Gemes. Hai. Melor. Hai, welcome back to our channel. Hai. Kita mau kemana, Nang? Mau belanja? Yes, kita mau ngambil berkat, jemput berkat. Karena besok tanggal merah, besok hari libur. Iya. Hai gengs, kita on the way lagi mau ngajakin kalian untuk jemput berkat. Semoga kalian tidak bosan ya, karena kami tuh tidak bosan. Soalnya isinya itu kan mostly apa namanya, memang surprise, kejutan-kejutan luar biasa gitu ya. Kita nggak tahu mereka taruh apa aja di surprise bags itu, di tas berkat itu gitu kan. Dan kali ini kita ditemanin oleh Yumi-chan. Terus apa ya mama bilang? Oh ya, soalnya besok itu tanggal merah. Aku nggak tahu di Indo seperti apa. Jadi di sini bulan Mei dan bulan Juni itu banyak sekali Harkitnas alias hari kejepit nasional. Banyak sekali hari-hari kejepit. Minggu lalu udah ada hari kejepit. Terus minggu ini hari kejepit lagi. Kalau nggak salah minggu depan juga hari kejepit lagi. Jadi sampai sepanjang bulan Mei itu ada aja ya hari-hari libur. Jadi hari liburnya itu Kamis dan hari kejepitnya adalah hari Jumat gitu kan. Nah biasanya sekolah-sekolah kalau ada libur dengan hari kejepit begitu, otomatis sekolah pun tutup. Jadi anak-anak juga diliburkan. Makanya libur hari Kamis, Jumat juga libur otomatis. Dan ya jadinya long weekend gitu deh. So we will see ini kita dapat berkat apa aja. Yang pasti aku suruh abang beli roti gitu kan, karena terakhir kita jemput tas berkat yang isi roti itu pertama kalinya kita cobain. Dan aku jujur surprise banget ya sama isinya. Nah buat kalian mungkin yang di Indonesia ya sering ya roti kayak cepat berjamur, lembab gitu kan, itu pasti. Jadi untuk menjaga supaya rotinya tetap fresh ya memang gimana ya, susah sih, susah gampang gitu kan. Tapi kalau kalian banyak punya sisa-sisa roti, itu bisa kalian potong-potong jadikan croutons. Udah sering banget mama share di vlog juga, di IG juga. Atau itu roti yang masih fresh bisa langsung kalian bekuin. Nah pada saat mau kalian makan, kalian defrost terus panggang sebentar, rasanya nggak berubah, tetap enak. Sini kita OTW ya. Hai. Hai. Mana papai? Mana papai? Nggak kelihatan papainya. Yuk kita ambil berkat yang pertama. Biasa ya, orang Austria itu gini gengs. Kalian lihat betapa ramainya supermarket. Dari pagi pun ya di mana namanya, di bila seberang rumah kita. Jadi cuma gara-gara satu hari itu tanggal merah ya, Jumat itu hari biasa, tau nggak sih, kecuali sekolah. Orang-orang itu heboh, langsung semua pada pergi belanja. Padahal cuma karena satu hari doang tanggal merah. Jadi ini pemandangan tuh, lihat. Troli aja udah sampai setengah kosong nih. Rame banget. Oke, danke. Halo. Dan ini yang roti. Mana papai? Lihat. Wih. 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 Bitte, ganz vorbei. Mesti banget manjat-manjat ini bocah. Tuh. Astaga. Oke. Duduknya di mana? Sini duduk. Yumi sini duduk. Yumi duduk sini. Iya, duduk sini cepat. Unimark. Tapi abang aja yang turun. Kita tunggu di mobil karena cuma kebagian satu yang di sini. Ini kita sampai di Spar yang terakhir ya. Ya.
Kita ambil yang terakhir. Di sini ada berapa sayang? 5, 6. 6. Ini buat Mother's Day nih. Alles im Herbst, von überall siehst du. Iya. Ayo baby. Baby melon. Yumi beli apa? Beli apel sama beli cookies. Mother's Day. Ja. Dankeschön, ya. Vielleicht eine bei Yumi. Ini celanaku, gengs, melorot. Tadi diketawain abang, kenapa kamu nggak pakai pendeng katanya. Astaga. Kam, Achtung, hati-hati, lihat. Tschüss. Hihi. Dia belanja sendiri nih. Beli biskuit, beli apel. Karena dia harus tiap hari makan apel. Iya, ngambilnya apel. Yumi lihat. Full. Itu lagi. Ini yang khusus roti. Wah, ini aku kasih lihat celananya. Oh iya, bayar berapa tadi, Bu? Berapa semuanya? Jajan Yumi 10 euro. 94 sen. Tuh ada. Ini melorot. Tadi abang udah pas kita mau masuk, celanamu kok kayak gitu kan. Jadi sembari jalan harus ketarik karena dia. Iya. Kalau nggak hilang celananya. Tuh. Kalau nggak celananya hilang. So locker geworden, ne? Iya, Bang. Iya. 10 euro 94 sen. Dan Yumi berhemat 5 euro 20 sen karena biskuitnya diskon dan diskon lagi. Iya, itu. Iya. Cokolade. So süß, ha? Echt? Cokolade. Dia tahu tuh tadi biskuit cokolade katanya. Coklat. Lanjut ke Aldi nih. Si abang mau bikin lasanya. Aku butuh ini buat tepats. Tuh. Udah habis yang di rumah. Celana aku melorot. Gak enak banget. Sini. Udah di rumah lagi. Dan dia manjat-manjat, dia excited banget ini ajakin belanja. Mau ngambil yang mana? Mau bawa yang mana? Ini semuanya berat ya. Berat sekali. Mana lagi yang lain? Udah semua? Nah. Belum? Tuh ini yang dari Aldi. Ada Waterpads, ada ini abang ada beli di Spar. Apa sih Nang? Ada pisang, ada apel. Ini yang diskon di Spar juga tadi. Cookiesnya Yumi-chan. Terus di sini ada 3 surprise bags ya. Kita kok banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh
ini yang dibeli. Ja. Iya, tunggu mama balikin kacamatanya dulu. Okidoki. Yumi sini dong, sini. Yumi harus sini. Oke. Wih. Bukan, Yumi yang buka. Apakah itu? Ja. Wow. Apa itu Oh, jus? nein, das ist Apa Smoothie. itu Pfirsich, smoothie? Apfel, Mango und andere Früchte. Ah. Apa ini? Oh. Fresh cheese. Ini ada roti. Wirklich? Wow, cool, ich wollte heute schon kaufen. Ada apa itu? Kaffee-Joghurt. Cool. Oh, Nagi. Aduh, pelan-pelan Bu. Sauer. Apa itu? Coklat. Coklat. Ada sosis dan ada yogurt. Ja, cool. Itu kopi, yogurt kopi sama yogurt, blueberry, sama ada berat Bu. Taste. Wow, das ist auch Gewicht. Wih, berat banget iya. Was hast du bekommen? Wow. Das schaut schon mal cool aus. Ja, Chips. Chips. Peanut dengan chili ya? Oh enggak. So ein Riesenbund Petersilie, aber das ist viel. Petersilie, ini banyak banget. Apa lagi Bu? Oh, Wow. darum gut, dass ich Veggie Mix genommen Dan habe. kamu tadi udah mau ngambil semangka tuh dapat honey melon. Ah, Landliebe-Joghurt? Yogurt kah? Beneran? Kayaknya puding ini sayang, vanilla puding. Ja, Pudding. Tortilla. Yes, aku tadi pengen beli. Aku tadi lihat pengen beli bikin sarapan pakai telur, pakai tomat enak banget, gengs. Ternyata dapat Buttermilch. buttermilk, macadamia, apa kacang nuts. Ja. Oh, Wow, Semmelknödel. das haben wir die zweite Ja. Packung. Müssen wir mal machen. Ja. Und vielleicht mit Pilze oder so. Oh. Maike noch nicht das Gewicht, gell? Oh. Roti, unser Gutes. Bunga matahari. Ja. Ini berat ini. Und Apa Bio-Dinkel-Kroton. Bio krotong. Mama biasa bikin krotong sendiri. Also, Ini yang berat. Apa itu? Mayones ya? ja, passt. Wir brauchen immer kaufen, es geht nicht. Lucky. Dann bleiben wir gleich bei Veggie Mix, oder? Ya. Wie willst du machen? Wow. 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 Banyak banget isinya. Kamu tanganmu jepit. Apa itu? Blend Nah. like pizza. Ja, für den Pizzateig. Adonan pizza. Pizza dough. Wow, melon lagi Ja, dapat ein bisschen satu. Booster schon, ja? Ja, Liga. Oh, Schaumwolle. Ah. Ini Roti. Das war keine Backmann. Iya, seharusnya kita nggak ambil yang extra Ach so. bread ya. Okay, das ist. Ada dapat toast. Oh, Ini kita masuk satuin yang sama bagian Obstfleck. roti-rotian. Yes. Sebari si ibu ini. Apa? Kakao. Coklat. Milk drink. Coklat. Ah, milk. Salat. Oh, Na, Blattspinat. Spinat. Oh, ini lagi sayang. Mexican mix ya itu ya. Sama Ya. ini apa tomat apa sih? Ich weiß nicht. Tomat, sup tomat. Super. Wow. Belum pernah ada yang begitu. Ini bagian daging ya, ini daging. Ini yang cemilan, ini Wow. Das ist Spaß. Was ist das? Schau mal. popcorn. Popcorn. Apa? Nggak tahu. Dapat snacks, Hoppala, 48. salad. Oh, ini baby spinat ya? Wow. Yeay, ini enak kita bikin sayur bening. Cocktailsauce. Cocktail sauce, Hier ist schon was ganz Gutes drin. protein. Ah, Nüsse, Walnüsse. Wow, walnuts, Oh, Achtung. kacang. Nicht so wichtig. Banyak banget isinya. Wir haben 2 Pizzateig. Super. Wow, 2 pizza dough. Und schau, was ich gesehen habe. Yeay, Meine ini ada Saturn Saturn Peach.
Was ist das? Saturn Pfirsich. Darum, welche Mix ist gut? Apfel. Ah, das ist Brotgebäck. Ini Ja, haben wir bread. Glück. Ein Baguette. Baguette. Und was Süßes, schau. Blueberry cheesecake ya? Ja. Atau apa ini? Roti. Ya, blueberry cheesecake. Ja. Ada sourdough bread. Ich glaube, das ist so Korn. Iya, das ist ini corn vital bread. Ini lagi sourdough bread. Nochmal sauber. Masih ada kan? Ja, ich glaube, wir müssen einfrieren, sourdough bread. Ini mesti kita bekuin ya. So viel Haus? Dan Knoblauchstange, oder? Mhm. Garlic stick. Apa lagi? Schau, das ist normal. Okay. Ya, oke. Kein Platz mehr. Ini mungkin berdiriin kali, diberdiriin gini loh. Begini. Mama, Ya, hier ist so viel Haus. iya. Ich will auch dazu. Ini bread juga. So. Ini sweet bread. Mann, da haben wir einfach so reingeschmissen. Wow. Breadnya banyak kali. Einfach so reingeschmissen. Wah, Achtung. ini kok nggak di plastikin? Dapat lagi. Mama, ich habe auch Besuch angeschaut. Ja, da. Loh. Aber da haben wir irgendwas Pizzastange, Apa oder? ini? Baguette. Pizza baguette. Und das. Baguette tomat dan Das ist schon ada komisch, ini. was das ist. Ini butter pizza. Mix. Mix. Banyak Das ist so viel, ne? Sekarang ini kok banyak banget ya? Aber mehr als wie sonst, na, oder? Neun, letztes Mal noch so geil. Kok banyak banget? Oh, yummy time. Yeay! Was ist das? Ada toge. Ih, jadi pengen gado-gado. Toge, bayam. Astaga sayang, dia mesen gado-gado mah. Ini ada almond. Almond bubuk. Wow, ada daging sapi cincang. Und Lage Petersilie. Ja, yummy time, was ist das? Indomie. Asianudeln. Indomie. Ada Indomie. Indominya ala Knorr. Nochmal Milch. Wir haben noch 103, gell? Kok banyak banget sih ya? Mix lagi. Wow. Wieder Blattspinat drauf? Nah, Ja? enggak, Ah, salah. Fungersalat. Oh, enggak salah. Aku jadi pengen gado-gado. Wow! Lecker. Wow, udang Na, sate. sag du was! Sate udang ada 2. Oh my god. Hä? Wah, jatuh. Achtung, oh, guter Kuchen. Ah, Ya, cheesecake, warte mal. Bibi, ada berapa? 2? Apa 1? Tunggu. Udah, ada cheesecake. Lagi Ada yogurt. yogurt. Das. Apa itu? Landliebe-Pudding wieder. Puding. Ini ada apa sih? Cocktail sauce buat shrimps ya. Ah, ja, das tut es. Okay. Yes. Gut. Lagi. Astaga. Mehr als sonst, gell? Enggak ah. Eine Menge, was rauskommt. irgendwie. Iya, isinya lebih banyak dari biasanya. Achtung. Ich habe was Geniales gesehen. Sven. Apa? Zeig mal das. Boah, das ist natürlich Apaan? Schweinefilet in Speckmantel. Wow, premium pork dengan bacon. Wah, Das haben wir, glaube ich, noch immer nicht gemacht, oder? apa ini? Die Sau. Ya, menta besok kali dia bikin hari Mantap. libur. Zweimal Landliebe-Joghurt. Ya, yogurt. Supen, buat bikin sup bakso enak ini, kuah bakso. Ini. Sudah? Na, Na! Masih ada satu lagi. Ini sayang Loki. Oh iya. Astaga. Oh, der Tisch ist so voll. Wir müssen was uns darauf Lucky, irgendwas. Boah. essen. Apa? Da. Lagi kita Ja. habisin makan yogurt nih. Joghurt. Jumi mag das. Milch. Milk. Apa milk apa ini? Ist das Soya. Oh. Faschiertes Ini Harper Oat. Faschiert. Oatmeal. Faschiertes. Wow. Lagi drum, es war eine Doppelpackung.
Ya Tuhan, terakhir juga chicken, daging giling chicken. Ya, Ini ya, yang ini yang daging giling turkey. Wow. Wow. Also, Amazing. Udah habis? Ya. Itu chips-chipsnya taruh di sana. Was ist das hier? Itu udah habis semua. Pussy. Mwah. Mwah. Oh, High five. pintar. Nein. High five. Please. Portugal. Iya. Hawaii? Lucky. Pussy, kocsi pussy. Mwah. Mwah. Lucky. Mwah. Super. Gemes. Hai. So gemacht. Super. Dia ngerangkul kami lagi gayanya. Oh ya, iya lagi. Lucky. Pussy. Pussy. Lagi. Aber Papa will auch. Heel Charlie. Achtung, Achtung, itu sih. Yaudah, kita bilang apa? Terima kasih sudah nonton. So, Thank you for watching. Sampai ketemu besok. Happy long weekend. Bye. Sarangnya. Sarangnya baby. Baby. Bye. Kuscheln. Gemes. Immer. Amazing, luar biasa. Ini dapat yang daging giling turkey. Ini isinya 1 kilo. Kita masih ada yang dari minggu lalu juga ada sekilo, gengs. Masih ada di freezer. Ini ada sate udang. Terus ada premium pork dengan bacon. Ada organic sausage, organic daging giling sapi. Terus ini untuk ngesup, organik juga. Ini ada Indomie ala Knorr. Ada buah peach Saturn, ada 1 melon. Terus ini, oh ini di bagian yang sweet-sweet ya, roti-rotian ya sebenarnya. Tuh, wow, ada croutons, ada 3 jenis chips dan ini macadamia kacang. Ini aku suka banget dan sebenarnya harganya lumayan loh. Ini ada kakao drinks, ada buttermilk, terus ini untuk bikin something sweet gitu. Ada walnuts. Ini ada salad, ear lamb salad kalau nggak salah ini namanya. Dan ada 2 bungkus bayam. Ini ada 2 bungkus bayam, ada 2 bungkus petersili. Terus ada 2 puding vanilla. Ini ada saus salad. Oh, ini salad dengan udang. Wow. Ini ada fresh cheese. Ini ada apa ini? Yogurt. Oh, Topfen. Cream. Topfen cream rasa strawberry ada 3. Terus ini ada Mexican buat oles-oles roti. Strawberry yogurt kopi. Ini sour cream. Ini ada sup tomat. Ini ada smoothie mangga dengan nggak tahu apa lagi dalamnya. Ini ada mayonnaise. Ini ada organic milk sapi, susu sapi biasa. Dan ini susu oat ya. Ini ada protein shake gitu. Wow. Terus ini ada cocktail sauce. Ini untuk barbecue atau makan pakai udang bisa banget. Dan ini ada kesukaannya mama, cheesecake, ada toast, ada baguette, ada tortilla. Ini ada garlic sticks, ada 2 pizza dough. Ini ada apa sih namanya sayang? Saum roller. Ini ada baguette dengan tomat pizza gitu. Ini ada roti untuk di baking sendiri. Roti dengan biji-bijian. Ini roti dengan biji matahari, bunga matahari. Terus ada sourdough bread yang udah dipotong-potong. Ini ada 4 slice ya. Terus ada coklat croissant kesukaannya mama. Dan ada 2 roti ini lagi. Ini butter bread gitu. Mirip-mirip sama ini. Rasanya manis ya.
Terus ada 3 sourdough bread. Oh my god, ini harus kita bekuin sayang. Terus main friend. Dan ini ada white bread biasa gitu ya, dia putih dalamnya. Ini pote. Iya, Abang Kocik mau makan itu kah? Nah, you make the face of Ah ya. Amazing. Sarange. Bye bye. Bye bye. Sarange. Ceringi, bibi. Sarange. Emak. Emak. Kata abang, kamu kayak hip hopper gitu. Ini ukuran berapa sih ini aku beli kemarin? Astaga Tuhan. Mami makeover luar biasa. Tuh. Nih, Mami makeover luar biasa. Astaga. Celana sampai melorot.